Činjenica je da je Kraljevna Jugoslavija bila napadnuta od strane njemačko-italijanskih nacifašista. A činjenica je da su je oslobodili Narodno-oslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije pod zapovjednikom Josifom Brozom i načelnikom štaba Arsom Jovanovićem. Tada je od kraljevine sa Banovinama napravljena republika izdijeljena na manje republike. Glavni grad i kraljevine i Republike Jugoslavije, Belovgrad, je oslobodila Stalinova crvena armija, a pripomogli su i Titovi partizani. A ostale gradove po Jugoslaviji su oslobađali partizani sami. Evo nekih. Revizionistima koji govore da su ovo u stvari novi okupatori su bili draži Nijemci i Italijani kao okupatori, pa im smeta što su ovi ljudi svi rodom sa tla Jugoslavije i u najvećoj mjeri Srbi oslobodili svoju državu i logično vodili je nakon oslobođenja. Ista im je priča kao i priča razbijača Jugoslavije da su Srbi rođeni na tlu Bosne i Hercegovine agresori na Bosnu i Hercegovinu. Svijet je pun ludaka, ali im je ovdje izgleda centrala. Ovaj video ne pravim u svrhu obnove Jugoslavije, jer obnavljati državu sa nekim ko ti ruši državu nema smisla. Ovaj video ima svrhu razbuđivanja mladih pokoljenja koji uče istoriju na pogrešan način.